Bismillahirrahmanirrahim. Ajdve isiman tuke yek ponuda kovaso pejgamberi alihi selam muklala tuke muslim. Adja ponuda italo mangeali večno ker ko večno dženeti. Ama tutar kazavisnul dali mangea ko vlese dženete skoro, ki sredine dženete skeri, ili pa ko naučio tane dženete skoro. Dik su akergeo pejgamberi aliselam. Който мендар мукела и разправия перед прале муслимане, па макар и да тало по право, о Аллахи азза оджел гарантиринела леске кер ко влезие дженете скоро. Ко влезие дженете скоро те куве, дик со трбела те кер. Мангеа тове ки средина дженете скер, пейгамбери алисалам кава керал. Em който мендар мукела, оховавибе, па макар адвада кишал, нели најчесто амен, това е интересантно, ако некола бешибе, понижинаја ја верем, керале хајгара со целта асано мануш, или о мануш колкори пестар, керела хајгара, тоа интересно е народоске, никсуа кергео пейгамбери. Кој мукела ту мендар, оховавибе, па макар кишала, o Allahi azza wa jel garantirinela leske ker ki sredina e dženete skeri. Ako mangea najučo ker ko dženeti, shunso akirgao pejgamberi aliseri. Koj mangela tu mendar, to vel ko najučo tane dženete skoro, neko vel tu mendar moralno adava manuš. O šukar morali i šukar terbija i talo taro glavno sebepja tuve ko najučo tane dženete skor. Musliman. Akja kvaj talo tuke prilik. Em šanca te birine kokova tan mangea tove ko dženeti. O pejgamberi alislam muklakea ponuda. Toru i talo te prifatnakea ponuda, emačelakea ponuda te kerebuti. Wallahi ta'ala keltut. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.